Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo lažnu pitu savijaču. Potrebne namirnice: 500 g kora za pitu, 4 pune kašike brašna, malo praška za pecivo, 2 šolje vode, 1 šolja ulja, 500 g sira, 3 jajeta, so i susamo. U činiju stavimo 4 pune kašike brašna, malo praška za pecivo, 1 šolju vode i izmutimo da nema grudvica. Dodamo ostatak vode, šolju ulja i malo soli i sve lepo izmešamo. Posebno izmešamo 500 g sira i 3 jajeta. Uzmemo 1 koru, premažemo razmućenim brašnom, pa drugu koru i nju premažemo. Stavimo sir preko cele kore. Uvijemo u rolatić i u krug. Stavimo na sredinu podmazanog pleha. Filujemo i ostatak kora. I ređamo dalje u krug. Ostatkom smese premažemo pitu. Pospemo susamom i stavimo da se peče oko 20 minuta na 200 stepeni. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!